त्रिपुरा हास्तनि रोंसोरनाय मथा त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशननि फिल बाची दग बिसि संसामनि साल पालाइजाखा नायथक नुकथकथाय कगलाम पान्दानि बिसिंतै खुमलुंनि नुवाइ अडिटोरियाम हल लग अ साल 25 तै 26 नखा सालनि रमै ताक्लाय पालाइजाकनाय फिल बाची दग बिसि संसामनि साल पान्डव नारयङै फाइ मानजाक फाइका एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा तै मानजाखा आगिनि ईएम चन्द्रोदय रुपिणी तै डीएसएफ नि प्रेसिडेन्ट विकास देबबर्मानो खबै जीएस हामुल जमातिया तै नांकुकमानि जत आदं रक तै नारय अक्राङै फाइ मानजाक फाइका टीटीएडीसी नि रों बेदेगनि सामुंसारफां आदं रवीन्द्र देबबर्मा अ सालनि पान्दानि बिसिंतै बरक किसा हनि हिमपानो बेलाय नांकुकमानि कगलाम ओंखा हनि थावैखनारका जीएस हामुल जमातिया Omok Laisa Kogya, 56 years of contribution towards the society and student community. Sung baksa hongoi mana DSF ni bumang Laisa nai, but sini footprint, te sini samang, dofago specially, we appreciate kayateng. Age betongo future betong nai. Ini nih programo jeng borok bangya. Tesing jeng program jeng masaka, sini okra saka no borok bangya ke hall cikon naka kepa cakameng. But my dear friends, ang omon sanai jeng borok bangya jeng. We will continue to contribute for our people, for our students. Among us semai tang matonggo. Bon baik hati thay kirai. Jeng borok bang kang ke semina jeng program kayaknya haya. Ini korok apa na jeng kai kang program. Jeng mau bekau matong ronai. DSF borok bang ma baya. We are a quality leaders. Ini divisional leaders jonggo. Sini college leaders jonggo. Angger no koi nai. Especially Bob Hainai Nai Rock organization Sakaidi. Bukawa Tongkanke, give your full, do the best. Zeman Sak Sung Masakta Lainai. Jung Jotono College of Tangai Baksa Painai Paika. Nini friends and I in College of Tanga. Nini friends and I in degree Naya. You do it for yourself. Same thing. Nini mucuk mengtong kangke contribution towards the society and student community. Nirong punya tanah ini. Nirong dibukan orang nadi. Anggeron omon kau ini. Ini cung oro sini value nuai auditorium sini Sodaris division ni under rock laye. Tei kumulong ini tei sini kumulong di college betonggo. Angger no koi nai besang salo sente ke sama khailanya masak lainnya te joto division finance specially Gondatisha LTV Town and College Committee Sodor North Sodor South Sodor East niro joto no khai ka niro no pipe le ham bai tege sini 56 foundation de sung mia pro Sini officer jeng flag post kaika in presence of sini Federation President Mr. Chandra Debarma borok mia forana puno nibagai thangka sini Pune unit DSF unit fresher meet jongo baksa confusion gi mana jeng tini simi program khai tongo hande khaya jeng mia fro jeng flag post kaika jeng gathering kaika then tini engage whole program kaika Jangan menomasi naik. Te Town and College Committee, jeng joto no basa doy jeng boram rolaika. Rucam ngerok joto no kana kusung. Jeng tangnai MCC wo jeng edaf kaikang okra no be sagam sugo. Jeng arasa meng no DSF ni anthem ni tangnai ni MCC wo jeng pass kaye resolution nawe amuna jeng edaf kaika. Sang jotonon koi nai sini TSF ni program breng sini TSF ni anthem before program cengani sekang amono jeng
rosabai borong rolai jeng cang lainnya hinai ang niro no koyo niro confused tan ang jagdi bekau udru mudru tan ang jagdi jeng MCC pass khaijak niro omon koinai jeng or samung no adapt khaijak boni bagai any program, let it be fresh or let it be any kind of program ang niro no koinai or samung no chini TSN anthem no jeng zeman sak sereng lainai te promote khailai ang niro omon koinai chini gas high dongo chini education ni chini borom guna Rabindra Devarma te chini CM bo phai dongo te jeng kisah pasal layana chini sok pajak jeng bono borom layana sak society na jeng contribute khaima kalang nai zeman sak ma sakar nai ini joto divisional leader tong maba ang nirono koinai jeng suni leader sa borom rolai dan jeng layana as one another jeng hamzak laigana organization tong kangke jeng borom mar rolai thai and organization tong kangke jeng zeman sak sung semai kangjak organization tong nai nai so ang nirono omo bu koinai secrecy sung maintain khalaya nai ini angka kayu broi leaders tonggo jeng khana kathangnai rogo botanggai broi leaders kirei jeng kebono force khaya jebo khatongnai jeng bono no welcome khayo but any request tongnaI jeng zeman sa contribute ma khainai ne sini okra rok sno WhatsApp group sakha tanggai broi leaders kirei jeng butuh konangga but we believe broi leaders they are coming up bas kami salah sung good leaders semagana sini selawat tongma but especially broi rok ni rok sini culture nirong preserve khai tongo and we need you all ang nirong omon koinai boni bagai paithago TSF ngi tewisa hamzak ma te TSF botong nai aigebe tonggoine phaika bostanggo botong nai kebang ma kebeng meng busu basanai tonggoi phano jeng je mansak kenoi ketham khefano jeng sakthari taksasar tisai tongmabai nirongno hambai te chini okra rongno bo hambai borongni yapri wa borongni paya samono jeng khai tongmani bagai borok rakheroi tongyangke OTS betongla khameng boni bai borongno hambai te waisa nirongno hambai jeng boskangi salo kebangma samung tongko